1998 ahabereye intambara y'isi nyafurika. Mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, haribazwa uwahiga undi mu mbaraga za gisirikare haramutse habayeho gukozanyaho. Hashingiwe ku mibare n'ibipimo bihari, twabakoreye urutonde rw'uko ibihugu 8 bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba birutanwa mu ngufu za gisirikare. Ese urakeka ko igihugu nk'u Rwanda, Uburundi, Kongo na Uganda biza ku mwanya wa kangahe kuri uru rutonde? Bifite ubuhe bushobozi mu bya gisirikare? Ku musozo w'iyi video kandi uraza kuba wamenye neza ibigenderwaho habarwa ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu runaka. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo ugasobanukirwa. Nyamuneka niba uri mushya kuri iyi channel ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Njyewe nitwa Mr Buddha, nguhaye ikaze. Mbere yo kwinjira mu bushobozi bw'ibi bihugu mu bya gisirikare, biradusaba kubanza kumva neza imiterere y'uyu muryango n'impamvu wagiyeho. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ugizwe n'ibihugu 8 birimo Kenya, Tanzania, Uganda, Uburundi, u Rwanda, Sudani y'Amajyepfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia iherutse kwinjiramo vuba aha. Ubutaka bw'ibi bihugu byose uko ari 8 burangana n'ibirometero kare 5,400,000, bukaba butuweho n'abaturage barenga 331,000,000 dushingiye ku mibare yo mu 2023. Kugira ngo wumve neza ubunini bw'ibi bihugu nuko ingano y'uyu muryango bingana nuko wafata ubuso bw'ibihugu 27 byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byose byiteranyije ukongeraho ubuso bwa Afurika y'Epfo, kuko ubuso bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ni ibirometero kare 1,200,000 na Afurika y'Epfo ikaba ifite ubuso bw'ibirometero kare 1,200,000. Ibi biteranyije rero nibyo biguha ubuso bwuzuye bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba baye ari igihugu cyaba kiza mu 10 binini cyane ku isi. Uyu muryango ni mugari ku buryo niyo haramutse havutse amakimbirane bigira ingaruka ku isi yose. Umuryango wa EAC wagiyeho ngo worohereze ubucuruzi abo muri ibi bihugu, ndetse byaba na ngombwa hakaba hakemurwa amakimbirane ya politiki imbere muri ibyo bihugu. Igitangaje ariko nuko buri gihugu muri uyu muryango kuri ubu gisa n'igihora kiryamiye amajanja kikanga ko mugenzi wacyo yagitera, ibintu ubusanzwe bitakagombye kuranga ibihugu bihuriye mu muryango umwe. Aha rero nk'ibibazo bitangira kuza mu mitwe ya benshi bati, ese buriya ninde ufite imbaraga nyinshi kurusha abandi? Ninde uri hanyuma y'abandi bose mu mbaraga z'igisirikare n'ibindi? Iyi niyo mpamvu rero twabateguriye itonde ry'uko ibihugu bikurikirana mu gisirikare muri aka karere. Ibigenderwaho hakorwa uru rutonde ndetse n'abarukora uraza kubimenya ku musozo w'iyi video. Bitewe nuko hari ibihugu bibiri tuza kugarukaho byihariye, niyo mpamvu urutonde rwacu tugiye kurutangirira ku mwanya wa 6 ubundi tugende tumanuka. Ku mwanya wa 6 turasanga bucura w'uyu muryango, Somalia. Impamvu ari bucura nuko iki ari cyo gihugu giherutse kwinjira muri uyu muryango vuba aha mu 2024. Somalia nubwo ifite amateka maremare y'intambara n'imidugararo, aho yayogojwe n'intagondwa za Al-Shabaab, ingabo z'iki gihugu ntizahwemye kugaragaza kwihagararaho zanga gutsindwa burundu. Somalia ifite abasirikari 15,000, kikaba kimwe mu bihugu bifite abasirikari bake cyane ku isi, hamwe n'imodoka za gisirikare 628, ibishyira iki gihugu ku mwanya wa 36 mu bihugu 38 muri Afurika, mu 142 mu bihugu 145 ku isi mu kugira igisirikare gikomeye. Muri Afurika y'Uburasirazuba nabwo nta gitunguranye kuba iki gihugu cyaza ku mwanya wa nyuma mu ngufu za gisirikare, cyane ko bacungiye ku bufasha bw'amahanga mu bya gisirikare. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Igisirikare cyabo kikitwa Uganda People's Defense Force, UPDF mu mpine, kibarizwamo ingabo ziri mu kazi 45,000 zirinda abaturage barenga 50,000,000. Igisirikare kirwanira ku butaka gifite ibimodoka by'intambara 3,862 ndetse na burende 259, ibishyira Uganda ku mwanya wa 47 ku isi mu kugira burende nyinshi. Naho Ugandan Air Force, iki kikaba igisirikare kirwanira mu byakaguma cya Uganda, kikaba gifite indege 6 z'indwanyi zizwi nka fighter jet. Ibi byose rero nibyo bishyira igihugu cya Uganda ku mwanya wa 114 ku isi mu ngufu za gisirikare muri uyu mwaka, aho ifite amanota ya Power Index angana na 2.47. Muri Afurika, Uganda ikabiza ku mwanya wa 23 mu bihugu 38. Muri East Africa ikaza ku mwanya wa 5, twabivuze. Igihugu kiza ku mwanya wa 4 mu kugira igisirikare gikomeye muri aka karere ni Sudani y'Epfo, nubwo bisa nkaho inganya amanota n'igihugu cya Uganda, kuko uru rubuga rwa Global Firepower rutanga amanota ya Power Index angana na 2.43/21, ibituma Sudani y'Epfo ihita inaza imbere h'umwanya umwe imbere ya Uganda ku rwego rw'isi. Sudani y'Epfo ifite abasirikare bari mu kazi 185,
Ibi bikayigira igihugu cya 28 mu kugira abasirikare benshi cyane ku isi, ndetse kikaba kiza no mu bifite abasirikare benshi cyane ugereranyije n'umubare w'abaturage, kuko Sudani y'Epfo yituwe na miliyoni 12 gusa. Igisirikare cy'iki gihugu kikaba gifite burende 30 n'ibimodoka 1950 byose by'intambara. Bakaba bafite indege za gisirikare 20 zigizwe na kajugujugu 15, nta ndege n'imwe y'indwanyi bafite. Iki gihugu cyavutse mu 2011 kikibasirwa n'intambara n'imidugararo kuvubwa imbere mu gihugu, ntibikibuza kugira igisirikare gisa nk'igifite ingufu, ahanini bishingiye ku mubare munini w'abasirikare gifite ndetse n'umutungo kamere wa petroli. Ibi bikaba bimwe mu bigenderwaho na Global Firepower mu gutanga amanota ku bisirikare by'ibihugu. Ese waruzwe Sudani y'Epfo aricyo gihugu cya 24 gifite petroli nyinshi cyane ku isi, aho inazi imbere ya Uganda? Aha impamvu iza kuri uyu mwanya yakumvikana. Gusa ku musozo w'iyi video turaza kurebera hamwe ibintu byose bigenderwaho hatangwa amanota ku bisirikare by'ibihugu. Ku mwanya wa gatatu mu bisirikare bikomeye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba hari Tanzania, igihugu nomero ya kabiri mu bunini muri aka karere. Tanzania yatangiye kugira ijambo mu bya gisirikare guhera ku bwa mwarimu Julius Kambarage Nyerere, aho igisirikare cya Tanzania cyafatwaga nk'icyitegererezo muri aka karere kose, yaba ari mu gutanga imyitozo ya gisirikare ku zindi ngabo z'ibihugu ndetse no mu kugira ibikoresho byari bigezweho cyane icyo gihe. N'uyu munsi ururimi rw'igiswahili rurakoreshwa cyane mu ngabo, yewe n'abasoda b'u Rwanda ibi barabyumva cyane. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi, ingabo za Tanzania ntizasibye kwigaragaza mu bikorwa bya gisirikare binyuranye, ku buryo kuba baza kuri uyu mwanya nta gitunguranye. Uyu munsi Tanzania ifite ingabo 27,000 zose ziri mu kazi, gusa ukaba bavuga ko ari nkeya ugereranyije na miliyoni zirenga 67 zituye iki gihugu gifite ubuso bw'ibirometero kari 946. Nubwo bafite ingabo nke ziri mu kazi, ariko Tanzania ifite inkeragutabara zirenga 80,000 zose zishobora gutabara aho rukomeye, bakagira ibimodoka birenga 1000 by'intambara na burende 62. Mu kirere naho ntibahagaze nabi, kuko Tanzania Air Force Command ifite indege zose hamwe 39 zirimo kabuhariwe mu kurwanira mu rya Kagoma 14 na kajugujugu 12. Mu mazi, igisirikare cya Tanzania kirwanira mu mazi gifite ubwato butoya 12 bumwe burinda inkombe zicungamiye ku nyanja n'ibice bizikikije. Iyo habarwa ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, hitabwa cyane ku mutungo kamere icyo gihugu gifite. Tanzania nayo ikaba ikungahaye kuri uyu mutungo kamere, aho ifite amabuye y'agaciro na gaze kamere iboneka muri iki gihugu ku bwinshi. Ibi byose rero nibyo biha Tanzania amanota azwi nka Power Index ya 2.041. Ibi yishyira ku mwanya wa 92 ku isi no wa 15 muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye. No mu karere rero burya Tanzania ntiyisukirwa. Mbere yuko dukomeza ariko, nyamuneka niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe kuri channel niba uri mushya kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ku mwanya wa kabiri hari igihugu gifite ubukungu buhagaze neza kandi giteye imbere muri aka karere kose. Umurwa mukuru w'iki gihugu bwawo ukaba ucumbikiye abamiliyoneri barenga 4,000 n'abamiliyoneri mu madolari. Birumvikana ko rero n'umutekano wabo ugomba kuba ucunzwe neza. I Nairobi muri Kenya, Kenya Defense Forces KDF mu mpine, cyangwa se ukacyita Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, aho ni mu Giswahili. Iki kikaba igisirikare kigizwe n'ingabo zo ku butaka, izo mu kirere no mu mazi. Bose hamwe bakaba abasirikare 50,000 bari mu kazi, n'abandi 25,000 bahawe ikosi rya gisirikare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kenya ikaba yarashoye biliyoni 1 na miliyoni 300 z'amadolari nk'ingengo y'imari y'igisirikare mu 2025. Igisirikare kirwanira ku butaka gifite ibimodoka by'intambara 4,000 na burende 188. Mu gisirikare cyabo kirwanira mu kirere, Kenya Air Force cyo gifite indege 116 zirimo kabuhariwe 17 z'indwanyi. Naho mu mazi kikaba kidakanganye cyane, aho bafite amato make arinda inkombe z'amazi. Mu gihe ibindi bisirikare byinshi hano muri Afurika bigikoresha ikoranabuhanga rya kera ku bw'abasoviyete, igisirikare cya Kenya cyo kiri mu bifite ibikoresho bigezweho cyane hano muri Afurika, hamwe n'ingabo zifite imyitozo ikakaye, wabihuza n'ubukungu bukomeye bw'iki gihugu n'umubare munini w'abaturage bacyo, hakiyongeraho diplomasi ya Kenya nayo ihagaze neza. Nibyo bihita bishyira Kenya ku mwanya wa 11 muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye, kikaba icya 43 ku rwego rw'isi. Noneho dusigaranye ibihugu bitatu ku rutonde rwacu, ari by'u Rwanda, u Burundi na Kongo. Ese muri ibi bihugu uko ari bitatu, ni iki ukeka ko cyabakiza ku mwanya wa mbere muri aka karere mu kugira igisirikare gikomeye? Muduhe ibitekerezo byanyu muri comment uko mubyumva.
Mbere yuko tugaruka ku Rwanda n'u Burundi by'umwihariko, reka duhere ku gihugu cya Kongo. Iki kikaba igihugu cyayogojwe n'intambara mu gihe cy'ibinyacumi bibiri byose. Ibintu byadogereye cyane ubwo mu myaka ya vuba imitwe irimo M23 yongeye kubura umutwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu bituma igisirikare cya Kongo kigaragara nk'ikidashoboye kubera ku gutsindwa, cyane ko baniyambaza ingabo z'amahanga ngo zibagoboke. Mu buryo bugaragarira amaso, ingabo za Kongo ziri hanyuma y'izindi muri aka karere. Ariko aha ni igihe urebesheje ijisho. Yego, nta myitozo ihambaye n'ikinyabupfura biranga ingabo za Kongo, ariko hejuru y'ibi byose hari ibindi bintu ngenderwaho hapimwa ubushobozi bw'ibihugu mu bya gisirikare, cyane cyane imibare ari nayo abahanga bo ku rubuga rwa Global Firepower bifashisha bapima ibi byose. Reka tubisobanure neza. Uru rutonde rukorwa n'urubuga globalfirepower.com. Aba bakaba abahanga mu bya gisirikare baturutse imihanda yose ku isi, aho hagenderwa ku bintu binyuranye nk'ubwoko bw'intwaro igihugu gifite, hakitabwa cyane ku bukana bwazo, ikoranabuhanga rya gisirikare, ingano y'igihugu, y'imitungo kamere igihugu gifite ishobora kukigoboka mu bihe by'amage, hakarebwa ku mubare w'abasirikare n'imyitozo bafite, umubare w'abaturage batuye igihugu n'ibindi byinshi. Ibi byose rero nibyo bihabwa amanota Power Index. Uko aya manota yegera ku mubare 0 niko igihugu kiba gifite igisirikare cy'intarumikwa, mbese nyine gikomeye. Ikiza ku mwanya wa mbere ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana, aho ifite amanota cyangwa Power Index ya 0.0744. Naho uko aya manota ajya hejuru cyane niko igihugu kiba gifite igisirikare cyoroheje. Igihugu cya nyuma kuri uru rutonde ni Bhutan, ifite Power Index ya 6.39. Gusa Firepower ikora urutonde rw'ibihugu 145 gusa. Birumvikana ko hari ibihugu byinshi bitagaragara kuri uru rutonde. Dushingiye kuri ibyo rero, Kongo ifite ubuso buhagije cyane, hari igihugu nomero ya kabiri mu bunini muri Afurika, kikaba icya 11 ku isi mu bunini. Ikindi kintu kigenderwaho cyane ndetse cyane mu kubara ingufu za gisirikare ku bihugu, uko igihugu kigira abaturage benshi ni nako kiba gifite amaboko menshi yo kukirwanirira. Aho ushobora guhita wibaza uti gute rero kandi ibihugu byose biba bifite abasirikare bazwi yewe batari na benshi cyane? Nibyo, Kongo ifite ingabo 227 bose hamwe, bagizwe n'ibihumbi 166 bari mu kazi n'inkeragutabara 41. Gusa iyo habarwa abantu bashobora kujya ku rugamba, saba baba bavugwa gusa, ahubwo haziramo n'abandi baturage basanzwe ariko batitwa abaturage kuko nabo baba babaye abasirikare. Dore uko bigenda. Kongo yituwe na miliyoni zirenga 115 z'abaturage. Abashobora gukora umurimo wa gisirikare ni miliyoni 31. Aba ni babandi bafite imyaka ibemerera gukora uyu murimo, ariko abenshi baba bakiri abasivili, birumvikana. Iyo habaye intambara ikomeye rero, aba baratozwa bakaza gutanga umusada ku rugamba. Bamwe bajya gutozwa imirwano, abandi bagahugurwa gukora mu nganda, bakazajya bakora ibikoresho byifashishwa n'abo basirikare, guhera ku myambaro kugera ku masasa akoreshwa ku rugamba. Aha ni hahandi ubukungu bw'igihugu bwose buba bwerekejwe mu ntambara, Total War. Igihe kizwi ibi biherutse kubaho ni mu ntambara kabiri y'isi yose, aho ibihugu byinshi ari uko byari bimeze, byinjizaga abaturage basanzwe mu bikorwa by'intambara ku kigero kitari cyarigeze kubaho. Hagendewe ku muvuduko abasivili batozwaga kwinjira mu bikorwa by'intambara muri iki gihe cy'intambara kabiri y'isi yose, nanone dushingiye ku baturage b'igihugu cya Kongo, haramutse habaye intambara ikomeye ku buryo bisaba abantu benshi, hagati y'amezi 6 na 12, Kongo yabimaze gutoza igisirikare bagera kuri 1,200,000. Imyaka 2 yajya gushira bamaze kwinjiza hafi izindi 2,000,000 mu gisirikare, ibyatuma abarwanyi babo bose bahita barenga 3,000,000. Uko igihe gishira niko hinjira benshi. Intambara yajya kumara imyaka 4, abarwanyi babo bose bamaze kurenga 10,000,000. Rero umubare munini w'abaturage werekana ubushobozi buhambaye bw'igihugu mu kuba cyarwana intambara igihe kirekire kitaratsindwa. Nk'urugero, Ubushinwa bufite abantu barenga 600,000 bashobora gutabara igihugu mu gihe cy'amage bibaye ngombwa. Hejuru y'abaturage ba Kongo kandi haniyongeraho umutungo kamere nawo uhambaye cyane, aho barirwa ku gaciro ka triliyoni 24 z'amadolari. Uyu nawo ukaba ugenderwaho cyane mu gupima ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo, aho baba bashobora kuwukoresha mu bikorwa bya gisirikare cyangwa se bagahaha ibindi bihugu nabyo bikabaha intwaro. Byose birashoboka. Ibi byose rero ni bimwe mu bishingirwaho harebwa ku bushobozi bw'igihugu mu ngufu za gisirikare. Ibi rero ni bimwe mu byo dutekereza ko bishobora kuba byaratumye igisirikare cya Kongo gishyirwa ku mwanya wa 8 muri Afurika mu kugira igisirikare gikomeye imbere y'ibindi bihugu 46 bya Afurika. Dushingiye kuri ibi rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahitiza ku mwanya wa mbere muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, dushingiye ku mibare ya Global Power Index, so ubusesenguzi bwacu.
Gusa nubwo Kongo ishyirwa kuri uyu mwanya, abahanga benshi mu bya gisirikare bahuriza ku kuba ingabo z'iki gihugu nta myitozo ikarishye zihabwa, ndetse zikaba zidafite n'ubumenyi buhagije bwo gukoresha ibikoresho bya gisirikare bikomeye nk'ibibunda bya rutura, indege z'intambara n'ibindi. Ngira ngo mwegeze kubona indege kabuhariwe y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi ivogera u Rwanda. Muri make, Kongo ifite ibikoresho bya gisirikare, ariko kubera imyitozo mike ntibitanga umusaruro ugaragara ku rugamba. Kongo ifite umwanya mwiza mu nyandiko, ariko wageraho ibintu bibera ukahasanga itandukaniro. Ese nawe niko bibona? Mushobora kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ubu ndabizi uri kwibaza uti ibyo bishoboka bite, kandi se u Rwanda n'u Burundi byo byaba bibarizwa he, bifite ubuhe bushobozi mu bya gisirikare? Mbere yuko dukomeza ariko, nyamuneka niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe kuri iyi channel ya Menya X kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ku rubuga globalfirepower.com hagaragaraho ibihugu 38 gusa bya Afurika. Muri ibyo u Rwanda n'u Burundi ntibigaragaraho, ariko se ibi byaba bivuze ko bidashoboye? Ibi bihugu twakita impanga byo byaba bifite ingufu za gisirikare zingana gute mu by'ukuri? Reka duhere ku gihugu cy'u Burundi. Turifashisha urubuga rwa CIA World Factbook. Ingabo z'u Burundi zizwi nka Burundi National Defense Force, BNDF mu mpine. Izi zikaba ingabo zirinda iki gihugu cy'ubuso burutaho bw'u Rwanda gato, butuweho na miliyoni 14 z'abaturage. Amafaranga ashorwa mu gisirikare akaba agira kuri miliyoni 100 z'amadolari, aha byari mu 2022. Gusa aya si menshi cyane ku gisirikare, ariko igitangaje nuko yakubye hafi inshuro ebyiri y'umwaka wari wabanje 2021. Muri uyu mwaka wa 2022 kandi nibwo hashyizweho inkeragutabara zishobora kugoboka ingabo z'u Burundi isaha n'isaha bibaye ngombwa. Bisa nkaho hari ikintu kidasanzwe iki gihugu cyari kiri kwitegura, gusa icyo si cyo cyatuzinduye. Urubuga rwa CIA World Factbook ruvuga ko ingabo ziri mu kazi muri iki gihugu zigera ku 30,000. Muri zo hari izijya mu butumwa bw'amahoro mu bindi bihugu nko muri Central Africa, ndetse n'ubwo mushobora kuba mwarumvise cyane bwo muri Congo. Urubuga rwa CIA kandi rukomeza ruvuga ku by'ibikoresho by'izi ngabo, aho bavuga ko abarundi bafite ibikoresho bya gisirikare byinshi bitakijyanye n'igihe, ibyinshi bikaba byarakozwe n'Abafaransa, Abarusiya ndetse n'ibyo kubw'Abasoviyete, byose ngo bigaragara mu bikoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi. Gusa ariko bakanongeraho yuko bafite umubare muto w'intwaro zigezweho, ariko nazo ziba zarakoreshejwe n'abandi zikagera mu Burundi buboro, ibyo twafata nko gukuburirwa. Izi ntwaro twakita ko zigezweho ngo zituruka mu bihugu nk'Ubushinwa, Afurika y'Epfo na Amerika. Aya akaba amakuru yo mu 2024 ni kuri urubuga rwa CIA World Factbook rubitangaza. Dushingiye kuri ibi rero, hakiyongeraho no kuba ubukungu bw'u Burundi bukambakamba, ingabo zabo zikaba nta n'imyitozo ikarishye cyane nk'uko byigaragaje mu bihe bya vuba. Igisirikare cy'iki gihugu nta kabuza cyaza mu byanyuma kuri uru rutonde, gishobora kuza wenda hagati ya Somalia na Sudani y'Epfo. Nigereranya. Burya u Rwanda narwo ntirugaragara kuri iri rutonde rya Global Firepower, nabwo turifashisha urubuga rwa CIA World Factbook. Ikintu cya mbere bahita bakubwira nuko ingabo z'u Rwanda RDF nuko ari zimwe mu zifite imyitozo ikarishye cyane, ndetse zikaba no muri zimwe zifite ubunararibonye ku rugamba. Iyi nteruro niyo ndetse cyane kubera ko n'andi mashakiro yose wajyaho yaba ari Google n'izindi mbuga, yewe na ChatGPT na DeepSeek, naho bakubwira ibidahabanye cyane n'ibi bivugwa ku ngabo z'u Rwanda. Urubuga rwa CIA rutubwira ko RDF igizwe n'abasirikari 33 bari mu kazi, harimo 32 barwanira ku butaka n'abandi 1000 barwanira mu bya Kagoma. 6% by'abasirikare b'u Rwanda bose ni abagore, ibyongera gushimangira ihame ry'uburinganire muri iki gihugu. Inyandiko nyinshi kandi zihamya neza ko RDF iherutse guhabwa ibikoresho bya gisirikare bigezweho, ibi bikajyanirana n'imyitozo ikarishye cyane izi ngabo zikomeza guhabwa, ibyitwa military modernization. Uru rukaba urugendo rukomeza gukorwa mu gihe cy'imyaka, si ikintu ukora ako kanya. Ibi kandi binagaragarira mu butumwa bw'amahoro izi ngabo zitabira, yaba ari muri Central Africa, Cabo Delgado muri Mozambique n'ahandi. Nubwo bimeze bityo ariko, RDF ngira cyakoresha ibikoresho byayo bya kera, aho byungikanya n'ibigezweho. Uru rubuga rwa CIA ruvuga ko ibikoresho bya gisirikare u Rwanda rufite bikomoka hanini mu bihugu birimo Ubushinwa, Ubufaransa, Israel, Uburusiya, Afurika y'Epfo na Turukiye, tutibagiwe n'ibyo kubw'Abasoviyete. Ibi byigaragaje neza ubwo RDF yaburizagamo ibisasu byari bitewe i Rubavu na Rusizi, ibikora yifashishije ubwirinzi bwa Sky Dragon 50 bukorwa n'Abashinwa. Ikindi kintu wamenya gifasha RDF ni ikigo cyitwa Rwanda Space Agents RSA.
Iki kikaba ikigo gikora ku mushinga w'ibyogajuru by'u Rwanda. Nubwo bisa nkaho bigamije inyungu z'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage nk'ubushakashatsi mu buhinzi, gusa iri koranabuhanga rya satelite rinifashishwa ku mpamvu z'umutekano, yewe byanarimba rikaba ryakoreshwa no mu butasi. Byose birashoboka. Nanone ariko uyu ukaba umushinga ukiri mushya cyane, amakuru menshi kuri wafatika akaba atarajya hanze. Ibi byose rero nibyo bituma uzumva benshi bavuga ko u Rwanda rufite igisirikare gikomeye cy'intarumikwa. Uzabisanga mu mitwe y'inkuru mu binyamakuru, video zo kuri YouTube n'ahandi, yaba ari mu Kinyarwanda n'izindi ndimi. Kandi ibi burya ntaba ari ukubeshya. Tugendeye ku buhanga n'imyitozo mu bya gisirikare n'ubunararibonye, nta gushidikanya ingabo z'u Rwanda zaza kwisonga muri aka karere, yewe no mu myanya y'imbere muri Afurika. Ku rundi ruhande ariko, bitewe n'uko iba atari byo bigenderwaho gusa harebwa ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu runaka, aho hitabwa ku bukungu bw'igihugu, ingano yacyo, umubare w'abaturage, imitungo kamere n'ibindi, nibyo bihita bituma utavuga ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere mu ngufu za gisirikare muri aka karere, kuko wibuke ko u Rwanda yewe rutanakora ku nyanja. Uyu ukaba umugisha wihariwe n'ibindi bihugu byinshi muri aka karere. Ibi byose iyo bigendeweho rero, u Rwanda rushobora kuza hagati ya Sudani na Tanzania, cyangwa se nanone rukaba rwaza hagati ya Tanzania na Kenya. Ubwo ni hagati y'umwanya wa 3 n'uwa 5 mu bihugu 8 bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu kugira igisirikare gikomeye muri aka karere. Niba wakunze iyi video, ntiwibagirwe kuyiha like, ukore na subscribe kuri iyi channel ya Menya X. Ushaka gukomeza gusobanukirwa, wareba iyi video iri kuri screen yawe nonaha. Njyewe nitwa Mr Buddha. Nizere ko dukomezanya muri iyi video ikurikiyeho, nayo ni nziza cyane, ndabizi ko uyikunda. Duhurire